Mbifurije umugoroba mwiza bakunzi ba Mutarama TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho mukomeje kudukurikira mwese muherereye. Reka nizere ko buri wese akomeje kugira intangiro nziza z'iki cyumweru twatangiye. Turi kuwa mbere ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani umwaka 2025. Ndabashuje mwese kandi mbifurije ibihe byiza cyane, ndetse nanabaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya. Murabizi ko twibanda ku makuru agezweho bari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, guturuka mu Burundi, mu Rwanda ndetse no hirya no hino mu isi. Nyemera rero nkubwire yuko muri aya makuru ndakubwira yuko kugeza amagingo aya ngaya hano mu gihugu cy'u Burundi, leta zunze ubumwe za Amerika zaba zamaze guhagarika gutanga visa ku Barundi. Iyi niyo ngingo ya mbere turaza kugenda tugarukaho, cyangwa se turaza kugenda twibandaho. Ariko kandi ndakubwira ko igako bafise bagera kuri 81 ba RDF bamaze guhabwa impamyabumenyi z'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Ndagaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa. Ihuriro FCC ryamaze kwamagana iburanishwa rya Joseph Kabila Kabange naho Constantin Mutamba uhoze ari minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze guhamagaza minisitiri w'intebe w'iki gihugu kugira ngo abe umutangabuhamya mu rubanza akomeje kuregwamo akavagari k'amafaranga bivugwa ko yaba yaranyereje yagombaga kubaka ingereza ya Kisangani iherereye mu ntara ya Chopo nk'uko bigaragara. Naho Perezida Tshisekedi nk'uko bigaragara cyangwa se byamaze gutangazwa, biravuga ko yaba yamaze gutangiza ubukangurambaga bwo kumenyekanisha jenoside yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Nyemera rero n'ubundi nkubwire ngo niba bwa mbere ugeze hano kuri Mutarama TV kandi anditse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, dore ko twibanda ku makuru agezweho bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyemera rero by'umwariko nkubwire ngo niba utameze neza muri kano kanya, reka nkubwire ngo rwose ejo cyangwa ejo bundi ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Ikaze kuri mwese, reka tuyatangirire hano muri kino gihugu cy'u Burundi ndetse turebere hamwe n'andi akomeje kugenda avugwa hano mu karere k'ibiyaga binini nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Burundi, leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi kuri uyu wa mbere ku itariki ya 4 Kanama zatangaje ko zamaze guhagarika by'agateganyo gutanga visa ku bene gihugu b'igihugu cy'u Burundi. Amerika yabitangaje biciye muri ambasade yayo iherereye i Bujumbura muri kino gihugu cy'u Burundi. Itangazo ya ambasade kandi yanyujije ku rubuga rwayo rwa X yahoze yitwa Twitter rivuga ko kira cyemezo cyafashwe bitewe n'uko abarundi bari bamaze igihe rero bica amategeko ajyanye na visa bahabwaga n'ubundi harimo kurenza igihe babaga rero bagomba kumara muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bagize bati buri murundi ukora urugendo atwara n'ubundi ibyizere by'umuryango we, naho rero aturuka kubahiriza amategeko agenga visa rero n'ubundi ntibireba umuntu ku giti cye, bireba igihugu. Ikibabaje kubwo guhora rero bica amabwiriza gutanga visa ku Barundi bibaye bihagaritswe by'agateganyo. Ibi ni bimwe mu byamaze gutangazwa. Amerika kandi yaboneyeho gusaba Abarundi kubahiriza amategeko kuko rero igikorwa cy'umuntu umwe gishobora gufungira imiryango igihugu cyose. Amerika kandi yahagaritse gutanga visa ku Barundi nyuma y'amezi 2 Perezida Donald Trump abakumiriye no muri by'agateganyo kwinjira ku butaka bw'igihugu cye nyuma yo kugaragaza ko rero bateje ikibazo gikomeye cyane. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi mu kwezi gushize yo yari yatangaje ko yafatanye uburemere icyemezo cya Amerika cyo guhagarika by'agateganyo gutanga visa ku Barundi. Ivuga ko iri mu biganiro bigamije rero gukemura iki kibazo. Iyo minisiteri kandi iyobowe na Albert Shingiro kandi yanakomeje kugenda ivuga yuko Abarundi bakwiriye n'ubundi kongera gushaka uburyo bashobora kongera gutangira ingendo zijya muri leta z'ubumwe za Amerika, bakaba bakomeje nyine ibiganiro bibasaba n'ubundi kuba bakubariza ayo mabwiriza. Hanyuma kandi iyi minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga nk'uko bivuga kandi yanangirije Abarundi ibasaba kubahiriza amategeko agenga binjira n'abasohoka mu gihe bari mu mahanga, gukorera imyifatire yabo rusange ariyo ishushanya amahirwe mu bihe biri imbere nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka nkubwire yuko kuri wa mbere itariki ya 4 Kanama 2025 abasirikare bakuru bagera kuri 81 mu gisirikare cy'u Rwanda RDF bamaze guhabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza
nk'uko bigaragara mu bijyanye n'ubuvuzi rusange ndetse no kubaga, ubumenyi rusange ndetse n'ubwa gisirikare, masomo baherewe n'ubundi mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera. Ni gahunda rero yateguwe ku bufatanye bw'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako na Kaminuza y'u Rwanda. Nk'uko bigaragara umuhango wo gutanga impamyabumenyi kandi wayobowe na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda ari kumwe n'umuyobozi wungirije wa Kaminuza y'u Rwanda Profeseri Didas Kayihura Muganga. Nk'uko bigaragara ibirori kandi byitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse n'abandi basirikare bakuru, abayobozi banyuranye muri guverinoma ndetse no muri Kaminuza y'u Rwanda, nk'uko byamaze kugaragara cyangwa se nk'uko birimo kugenda bitangazwa. Mu gihe kandi u Rwanda rukataje mu gutanga amasomo ku basirikare ndetse by'umwihariko cyane cyane n'abinjira mu nzego z'umutekano ku butaka bwa Kongo. Ngira ngo abantu benshi bakunze kumenya byinshi ndetse no kugerageza gukurikirana ibikomeje kugenda bivugwa cyane cyane mu bigendanye n'urubanza rwa Constantin Mutamba, urubanza ruregwamo rero wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Constantin Mutamba, rwakomeje n'ubundi kuri uyu wa mbere nk'uko bigaragara imbere y'urukiko rw'iremezo, mu gihe rero iburanisha ryari rigamije kwibanda ku kumva abatangabuhamya. Siko rero byagenze, nyamara abatangabuhamya benshi b'ubushinjacyaha bitabiriye by'umwihariko ihamagazwa bahawe kandi bari mu cyumba nk'uko bigaragara cy'urukiko. Ubwunganizi bwagaragaje ibibazo rero bibiri. Icya mbere binubiye ko abatangabuhamya basabye ko bahamagazwa n'ubundi batahamagajwe n'umwanditsi, mu gihe abatangabuhamya benshi b'ubushinjacyaha bahamagajwe kandi bari mu cyumba cy'urukiko. Icya kabiri basabye n'uko urukiko rwasubika urubanza kugira ngo abatangabuhamya babo ruzabahamagare rero by'umwihariko bashobore rero gutanga ubuhamya icyarimwe ndetse n'abitabiriye iburanisha ry'uyu munsi. Icyifuzo cy'ubwunganizi cyakiriwe by'umwihariko n'urukiko rwemeje ko abatangabuhamya bose bazumvwa mu iburanisha ritaha. Icyakora kandi urukiko ariko rwafashe icyemezo cyo kumva impungenge impuguke isobanura uburyo rero n'ubundi bwo gutanga amasoko ya leta, cyane yuko ibi ngibi nabyo bikubiye muri uru rubanza. Constantin Mutamba yasabye ko abantu benshi bakomeye bahamagazwa nk'abatangabuhamya barimo nka Minisitiri w'Intebe Madame Judith Suminwa wahoze ari umugenzuzi mukuru wa IGF nk'uko bigaragara, ndetse na Rose Mutombo wahoze ari Minisitiri w'Ubutabera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Constantin Mutamba kandi akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe umushinga wo kubaka ingereza ya Kisangani iherereye mu ntara ya Chopo nk'uko bikomeje kugaragara. Reka nsoreze kuri Perezida Felix Tshisekedi ku munsi wa kabiri umunsi wahariwe rero kwibuka icyo bita jenoside yakorewe abanyekongo. Nk'uko bigaragara, Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangije n'ubundi kuri uyu wa gatandatu ushize by'umwihariko itariki 2 Kanama ubukangurambaga bukomeye cyane bwa diplomasi ndetse na politiki bugamije gutuma umuryango mpuzamahanga wemera ku mugaragaro jenoside yakorewe abanyekongo. Imbere y'abategetsi, abadiplomate ndetse n'abahagarariye societe civile, Perezida Tshisekedi yatangaje ko yategetse guverinoma n'inteko ishinga amategeko gushyira ingufu mu bikorwa byose bigendanye n'amategeko byo gushyigikira uyu mugambi ku rwego rw'igihugu. Muri icyo gihe kandi hazanakorwa ubukangurambaga mpuzamahanga mu rwego rwo gukangurira abafatanyabikorwa b'abanyamahanga gufata mu rwego rwa jenoside ubwicanyi bwakorewe ku butaka bwa Kongo kuva mu myaka ya za 90 ishize. Perezida Tshisekedi yagize ati, nategetse guverinoma kugirana ibiganiro na diplomasi ndetse n'abahagarariye ibihugu by'amahanga bemewe i Kinshasa kugira ngo bakangurire kumenya rero impamvu z'uru rugamba ndetse no gutuma bageza n'ubundi ubutumwa bwacu mu mirwa mikuru yabo. Mu ijambo rye, Perezida wa Kongo cyangwa se Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi yarasobanuye ko iki gikorwa kitagamije gushaka impozamarira ahubwo ko ari ugusaba ukuri ndetse n'ubutabera. Nubwo kandi ari ikibazo cyo gushaka kwigira abahohotewe by'umwihariko cyangwa se gusaba kumenyekana, ni ikibazo cyo kugarura n'ubundi ukuri guhishe mu mateka ndetse no gusaba ubutabera mu izina ry'icyubahiro cyacu. Ayo ni amagambo ya Perezida Felix Tshisekedi.
avuga ku masezerano mpuzamahanga y'umwaka w'1948 yerekeye n'ubundi gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside. Umukuru w'igihugu cya Kongo yerekanye ko rero kandi ubwicanyi bwinshi bwakorewe muri RDC bwujuje ibisabwa, ndetse n'aya masezerano yashimangiye kandi kwita kuri iki kibazo ku giti cye, n'ubundi ngo yiyemeje kwita kuri iki kibazo ku giti cye nk'uhagarariye igihugu. Ati ngewe nk'uhagarariye igihugu niyemeje iyi nshingano byuzuye, kandi niba isi ikomeje gushidikanya kwemera aya makuba nk'icyo ari cyo jenoside ikabije, ntituzategereza ko rero n'ubundi abandi bemeza ububabare bwacu, turabatangabuhamya ba mbere babwo. Mu rwego rw'ubwo rero bukangurambaga i Kinshasa kuva ku itariki ya 29 kugeza ku ya 31 Nyakanga hateganyijwe inama mpuzamahanga ihuza abanyekongo ndetse n'impuguke mpuzamahanga, abanyamategeko, abahanga mu by'amategeko, abahanga mu by'imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'abahagarariye nk'uko bikomeje kugaragara n'abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta nk'uko bikomeje kugaragara. Ibyo rero bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bitangazwa hano ku Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Tugaruke mu kanya turebera hamwe ibindi bikomeje kugenda bivugwa. Nuko nanzuye mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, mbifurije umugoroba mwiza kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.